tu ni khu in Jong acid Kithe den nu kiti Thusim tah'a khat anangai khom kitau Kithe Mumbai hupi sung in restaurant thupi tah'a khat an Numei hichi restaurant sunga chun soita khan kiti Muslim nunga mel hai tah'a khat nin na tonge hichi restaurants nei chu Hindu ho ahin amin hi manjur bai kitin ama hin chapani enejin Vikas Pandit le Dilip Gurjit ahi achate ni hi gamdengin lekha asim sa restaurant sungan tong ho chu Hindu Muslim Christian chule haulebi ja chom kisu khoma insung khat banga kilung tu ta an tong khom ho chu hi ve restaurants nei pa hi mi phata haulebi thet lo mi khat ahin achi na le athip na mangchan a restaurants chu ran a bolin Mumbai hupi sunga mi hete ta khat jong ahi ne le cha gin to na jong akisu zin foreigners tampin jong hlun nan nei uvin na tong ho pot thoji in Lizo in a restaurants chu zero akunin number 1 ahung hitai hupi sunga restaurants dang hon kidang asavin iti jan hidunga hung umbepin eiho khel uham tin khul na hin nei pantawin hi iti khul wangwa ima khul do zolo phatwin journalist ho interview bol sa alung tim them khat be jong le mat do ding a hin tawin hi hiti chun Mumbai hupi chunga journalist min thangta Nikhil Arun chu amang chawin interview abor sa tawe journalist Nikhil Arun in Jong manjur bhai chu thudo anama sa pen anei tai manjur bhai na restaurants hi iti kumani hin food a iti lam dola na ni hin to atu adia hupi sunga restaurant sum jo si la achung nung pen hung hi thei hamtin Nikhil Arunin thudo na chu nei tan hi le manjur bhai in Jong restaurants khen pat na hi kum nga beb a hin alaizin tu a Mumbai hupi sunga number 1 ko hung hi thei na hi le kg hi pun kana tong hon kita na nei ta na ato aziu ahin achung chuna ka pathin koma panpi na ka thum jingji a lol hin na ka nei the hi atipi tai Nikhil Arunin Jong da thilbol na ahi ipi ngai kho na sa penem tin adong kitan hi le manjur bhai in Jong always be active and hard work chule restaurants nei pan hi manin mo thim hi in lang aong lai hu binin pangle chun imajo si hi lol hin na theingan hi atipi tai Nikhil Arunin Jong thudo achai na khat adong kinin ahi le manjur bhai Mumbai hupi sunga number 1 chulan hitan nang tabanga restaurants dang ho hin hin kho khel leo ipi na geldem tin adong kitan hi le manjur bhai in Jong number 1 ka hi mana hi hijeng ding jong ka hi pun wangsit pia restaurants dang hon hin kho khel jong leo kho kasati ipun ama ho khel kit na dia pan sa ta kala kit ding ahi mayetin Nikhil Arun comment saitan hi chuin Nikhil Arun in Jong manjur bhai kom in ki pathu asayin ama ni Jong ahung ki khen kang hon tai nilha news in manjur bhai interview kibolna chu hin hlavin aman Jong aven chule Mumbai hupi sunga restaurants nei hon Jong avevin alang khana number 1 ahung hi dan lung the hon Jong avevin manjur bhai tu sei chu di asavin alung thim chunga sialgu om lo ji in athu cheng sei do la a always be active and hard work chu kimel chun restaurants dang hon pansatna hin lavin manjur bhai tu sia kunin atha bin kitil na hin nei un pon thoten na atong tawe phale ni khu chi chin Genthei hasan ei pi ham ti jong he phalowa business aran pe nin
nila akhat hi manjur bai jong ahung dam mo tan anat na chu natgang an hi ta azin hospital jong phaman lo in lampi in alei hin khu abei patai Mumbai khupi sunga umi jo sen manjur bai thi chu kidang asawin mi pon tho chule mi khutu thim hi ji in restaurants nei jo sen ngai lut vet sanan restaurants ho akha uvin manjur bai thi ni khu chu anit gam ta ve manjur bai thi hi ta jin acha tel a alin pen vikas pandit nin gampa ma lekha sim chu ahin dal han apan atun do sa restaurant su ahin vekolin hi le phat chom khat zo in kili sa nan ahung dim tan natong ho jong dei bangin halo api zo tapun chuphanin nin a restaurant su amin amang che che in Mumbai khupi sunga restaurants number 1 chu atokha alangin tai Vikas pandit njong apalam do sa sunle pai jo si chu jule sa ni na le nunga mel hai ho cho anan nei jin hin khu chu nom te namang tan hi le achai chai nan restaurant sungan tong hon all in hin dal havin hinla muslim nunga mel hoi soita khanin wang adal hapun achapan apalam do sa sumle pai ho mangchawai henlang anup num in jong le manjur bai melin amun ngailu na khat ani jin dal ha diwang anom poi chubanga restaurants min thang chu vikas pandit in ahin vet kola pat akisulo phanin muslim nunga soita khanjong ni khat vikas pandit komin achin sir workers dang hon la na dal hatawin tun cable kom tan ipi bolwa na pan lam do sa restaurant si athabia isu hing kidu hamtin aga tong tan hi le vikas pandit in kili sa ate in restaurant si a function lo ni sa ham na bowling chu thipchenin kibolna chun apha hi jingi ntp phanin soita khanin jong thudang asei nom tapon thipchen hin dal hatai manjur bai thinunga vikas pandit in restaurants hin vet kola panin kupi sunga gangster hon chance hin lavin vikas pandit akho piwin black big genius bolnan ahin mangtawin hi chuin anun vikas pandit in restaurant sung in kupi sunga gangster ho sa in thilphalo bolnan anei veti ahin het phanin vikas pandit chu aphotan hi le vikas pandit jong anu tu sei chu alung han pin kanu hi akichai do lo le kalampi hi bingdi heti a het phanin apin anu chu lungsit na behelin buthimin athanin acid tui in ata asa jo si adi mangtai chuphanin khanko nei ta den muslim nunga soita khan chu drugs thalen apan saun ama jong ada sa san thilphalo thein apangpang ji tai muslim nunga soita khan hin ipidia restaurant si ada la anum loham itile manjur bhai adam lai chule restaurants ahin bola pat acha banga anikesin ahin ahi na mong jong naw chaga manjur bhai in nala koma akimu a acha banga ahin kisin Numei nu la pa nei lo hi soita khanin imadosi agele lainat nan adim in vikas pandit koma alunggel ngai tu ho seiding ati zile muslim ma hi jin ki phatlam nan adim in achai nan restaurants dal ha amundanga ki chonding ahin ngai to tai aman jong masanga to khompi ho aloi gul ho chu fan abolin na to anding mun anohol pi din asai tai hinla fan abol chu vikas pandit in azan soita khan chu achang hi pantai aji chu gangster ho to black big genius abol uwa drugs tha le apan so hi
hinsei do khanti tia ki cha hi tai soita khan jong aloi hon na to anding mun amu pi phat win pot do ding a hin ngai to tan nikhat hi vikas pandit komin achin sir bayar ga phawa inge sumnei pin tia aga thum le vikas pandit in oniam hevin na changa na chi sangin ke to chi nai te ipine dei ham na dei dei na cho pi nangi ati phanin soita khanin jong a hi pui sir nang nong do ding hi ka ki na chat pi in ke ka changin chi nangi ati kit phanin vikas pandit nin ke ko hunglo le sum ka pi lo ding na hi ati phanin soita khanin jong a hi jong le la chutia hung ding na ti le ichi khom ta hi ding ham tin amani jong bazar kai din ahung khom han tai soita khan plan a fial pan tai achi gu na lol hin lo phanin bazar kai da kilep nu chun vikas pandit chu mo sin a dei de ki cho sa in zam do theilovin om tai bazar akai chai honin restaurants lang chu lungnom mo ten hung kilen vikas pandit le gyangsar ho thil tha len apangkit tai chutia thil phalo tha apan ala jing phanin vikas pandit nin ahin song tan nunga mel hoi ta ma hi ji in kingai pi a ji a nei ding ahin te tai nikhat hi amani bo om pet honin vikas pandit in ako in kingai pi din azol pan tai soita hat sot pi hung ki vop in nakom in ima jong kana sei khapun namihi na hi ka ven hi le kapa se hilovin ke jong nei ngailun nachungin ki pa le e nalungdei bangin restaurant jong ka bol jong tapun napun na ding jong kata asanin naloi na gol hon e dar ha nung uvin jong nang in nei umpin numei pha mi kita ni hi ji in kalung thima kalung se na hi na koma kahin phun do hetai tin azat zat ase in soita khan chu azol ta na hi soita khanin jang kidang asan hiti hin adon but tai sir nei dia nei ngai chu ka ki pa le e hinla kin nang hi upa mela kamu a hepa lo nung sang hi jong le dahlowa ko umpi na hin tuni kha ko ma lung sit thu ni hin sei hi kidang jong ka san num jong ka num poi ati pi tai ke hi ka ne wa pa he pan e hin sina hi chan hi ka hin pha hin iti nang ku pa mela ka mu pa to ka ki ngai thei ding ham tin adon but tai chupani vikas pandit nin thu khat hin sei kinin adi nai na sei chu hi jong le kin nang hi ka pan tong dinga na kwai danin bo ka gelin supi Numei in ka sim thei pui aji chu na birth certificate in muslim min na in na tu sei hi zo ngen na sei hin na ko malung sin thu ka sei hi nei no pi lo le na chunga thil phalo ka hin bol de hin nu mo na sa lo ding hi tin agi tan hi soita khan jong mi kita hi ji in sir nei ngai dam in lang chutia su pi mela nei mu thei lo hi ta jong le ibakalo ding ham na ki oi phat le na dei dan dan nei bol tan hinla kinwang nang hi upa melin ka hin mun lungsin hin khu man khompi din ka hin mu thei him him poi ati pi tai vikas pandit jong chutia soita khanin imalo thena adon bu jing pha nin alung ung hang tan rom sung in alu nin acid agala do in soita khan chu amit amayin asun khum tai chubanga nunga mel hoinu chu som khat jovin vet thei jong hi tapun vikas pandit in jong restaurant sungin om sa nom tapun ahin dal do tai aman chubanga restaurants angailu na khan khu nei ta na umpi vikas pandit nin birth certificate ji a hin hela achunga thilphalo ge bol cho gelin hi le alai anan wan lang aven manjur bhai kom in hepa
nang anum la chun na chan hitabang Genthei na hi thu pong katin tun la na ding Jong ka hetapon khatah sala akichai tan hiti ding tho tho idia nei na sina na cha ai nei ni sim hamtin soita khan Jong manjur bhai kom in akiphin tan hi hiti chun tina thu lalpum in lampila in awale tan hi le atina chu ahung uijin lampila a ui chahon ahin del jivin anat thu lal je in azam zo ji tapon ui chahon apet khalo ji tave amit amaya acid Kithe hum to ui chahon apia naw chu athu lal wal pha nin nala kom khanin alum tan hi le nala koma ju chahon amit mai chu apia pi kinun hizong le athal ha asam be set pha nin achat zo tapon gan hing hon ki chipnan ane uvin thidin kipido atai thidia kipido hi pha nin athani sunin lungyal ni jin o he kaden kalwai ka gul hon la nanom tin tong tawin tin keila thidin ko umtan ke thilpha bolin aniki yal Jong leng mihim te san thei kan hi lo jin tun Genthei ha san na le thina chan ge thu din ko umtan kathi ka in kanu hi ko hiya kapa hi ko hi ham ti e het sa thei mihim le kanom ba le tin midhlong pum in akap tai hichan gya ka chunga thilphalo bol pa hin kathi ka in ehung mu hen lang kisina nei thei le kativale aji chu mihim ka hi ji in pap te din kata sanin achunga thilphalo lung te ding hin atho na ding hi ke e bol na hi imacha hilo ding hi tin hasete in athani sunin alung thim in agyal tai chutia athidinga hi gyal lai ta in akom in kar khat ahung kinga in kar sunga konin nupani ahung kum hlonin soita chu ako hantan hi le soita in Jong alal he wangin akiko na o chu azan ahung chanin hi le kar hin tol te nin Jong anai lut hanin thamnom lota ta sa hi pha nin Numei nun da hatai te ki da wale atitan hi thuki sei chu soita in za pha nin athani sunin ahung ke jin hi le amit amai mul hapai dia chu Numei nun amu pha nin aki da he jing in hi avel a ju chalhai le ho chu pasal pan ano da in aman Jong soita chu ahu pi ta na hi boinu namini pihamtia ado pha nin soita in Jong a o nei sunin soita khan ka he o hintin pasal pan Jong kun ipinalo a hilai muna hi Genthei ta na hi tia do akit pha nin soita in Jong athani sunin athil to zo si chu asai pi ta na hi le pasal pan Jong alung si nin panpi din lunggel ahin nei tai ahin la azinun chi tai hide tin akhonin amanin pasal pa chu akai ta na hi le pasal pa Jong ahung lung hangin Numei chan khompi ahin keisa nga na gyal kho ding pi dal ha ding ti jing hi na kyoi hinam tia Numei nu chu sian sal jing le Numei nun Jong boi pi Jong len akan ding ompoi wangsit pin thin na bang nei le min ei ni ei ngo hon ding hin chi sangin dal hatai te tin pasal pa chu khon akai kit tan hi le soita khanin Jong pasal pa kom in he o nei dal hon tan ke hilai muna hi athidia ki pedo a ka hitan chi hon tan tin mi hlong puma asai phanin pasal pa Jong atha bi in punan na hin nejin Numei nu chu karkot hongdin asolin aman soita chu ki da amta hi Jong le ata sa chu kar sunga pun khat chala do in atum in kar sungin aheng lunin hospital adin ahin potai hospital hunglung tawin Dr. Hon soita khan ta sa chu agal vet thovin
anam sit valji in koiman aboi pinom tapoi pasal pa ko in mundangin ki pu do loyin hospital sung anam sin koima thei tapoi ati phat win pasal pa jong hospital sunga doctor lin pen pa koma ataw tho a atusim dan chu asei phat nin doctor pan hasatin lung hin gelin hospital sunga mithio kainan atol lut se in agal jan tho ta win hi doctor lin pen pa thupi hi ji in anuya hon anuk madawin mithi ki koina room sung in soita chu azan pan ta win hi ata sa chu tamzo mahapu hi phanin doctor hon maha umnalai ho chu aboi piwin nikhat ni zo in ata sa chu nga maha ho chu all in ahung ki binin wi chan apena maha le jusaten apena maha ngen hi ji in ata sa chu ngin gan chagu ho denin soita in athu zo lo phanin guthana theilo aka uvin wi cha ho le ju cha hon apena wa gum den ho chu azan tampi ta ve soita jong ahung all dom tan hinla amit amai awan lai je in athu nat na chu abe di pun mithi ki koina ruma hi je in nisi tabangin mithi ni le thum hong tha lu jin abang loi chu ama imut na kom lai te na hong ki koi jiwin ama jong tiza nan alu dim tai na thu lal ta jing lain zan khat hi ko ma mithi ki koi ho chu alhagau alang in soita chu agim bol tawin hi ata chung jut loi alup na dom loi chule mel se ta ki mu sa jong phat win soita jong akichawalin apeng jing tan hi le nurse night duty la hon zawin mi pen na gin chu gavet lew mithi ki koina ruma soita hi phanin koiman adon tapovin hi hiti chun Genthei te in kicha sa san mithi ho ta chun alum khom ji tai azing ni khun ahin boi pi pa pasal pa chu ahongin soita chu hong ven hi le mithi ki koina ruma lai ji in aman jong doctor lien pen pa komin seitan hi le doctor lien pen pan wat langa din anuya ho agatol do sa tai amit amai awa ji in doctor pan ven hi le operation bol angai ta ji in operation theater lin atol lu nun aboi pi pan tawin hi le wang sit te in soita mit khat langwang acid tuin apet chain mit khat lang lovin tai halin ni khu achal chalin athidia nu chu pasal pa le Numei nu jin hin khotha ahin mukitan ama jong ahung dam tan hospital akunin nu patienin apodo hanin hospital bil jo se asung hanin hiti chun soita khan chu amanin ahin pi hon tai soita jong ata sa ki khat ki chai hita jong le hin khotha ani ki ta jin ahin boi pi nu patieni chungin ki pathu asayin line te in hin khotisim chu asai pi tai nu patienin jong soita hin khotisim chu agyal honin hi le line na tha ben hin nei honin kumkhu a cha a ki sindin akila han tai aji chu nu patieni hi cha nei lo ahi honin ahi hiti chun soita jong nu patieni chanun apangtan hin khonom te in ahin mangtai nikhat hi ama jong ki ngai tun aloi ho phone boarding atin aloi ho phone number agel le mi khana hin gel do in koi pena hi jong he ta lu wangin aman jong anu phone athumin agel do phone number chu kul boltan hi le aring agingin pick up akibol lo phanin aman jong kul bol jing tan hi le achai na khen mi khanin ahin lan koini hitam ahin ti phanin soita in jong aloi nu asu hi het phanin golnu soita khan ka he ati phanin aloi nun jong kidang asan
hekate golnu nadam dam hinam restaurants achu na na ton lai ham ahin ti phanin soita khanin jong hinge golnu ka dam dam nai hinla nawang ka tong tapui tun mundangin ka umtan ima jong ka bol tapui ti pi tai chuphan loi nun jong kin jong na ka tong tapui ye golnu ji ka neyin ka ji pa yong sipai ahin ima bolawin kom tai hin ti kit phanin soita in aloi nu hin khu to ama hin khu chu agyal ka in ahi le lainat nan hung dim in kitim zo lo in mi thlong pum in fanin akap tai soita ka phan loi nun ipidia kap na him gol nu ahin ti phanin soita in aloi nu kom in ahin khu tu sim dan ho chu asai pi in na hi le aloi nun kidang asawalin ama zong amo ka den jing tan hi chuphanin soita in video callin ke hoi ti tin video call bol han tan hi le chubanga mi mel hoi nu chu ve the hi lo phanin aloi nu jong alung adong in gol nu na ta sa chu lai nat om wale koi tho din jong nom pon tin kachan dia ka gel le thi zo nom zo din ka gel le ti pi tai soita jong pau thei lo in aloi nu mel amu phanin akap kap jing tan hi le aloi nun alhem in gol nu olmo hi in nadinga thil phalo bol chun ato aga asan ding ni kho hum ding ahin chini khu chu inga ding e maye ati pi tai soita in jong agol nu mel amu le lainat nan adim in anadam tan otin fan athat tai alang khana vikas pandit naupa dilip gurjit in aupa chan ahin het phanin ale khasim ahin dar hlan mumbai khopi zon din ahong ki pan do tai khopi sung ahong lungin direct in restaurants lang cho zon tan hi le aupa nom ta numei ho to hin khu anaman wa restaurant jong abena anum chu mu phanin alunga hangin aupa chu amin te na ko in vikas pandit atitai chuphanin restaurant sunga gangster hon dilip gurjit chu koine hi a ka bus bu amin ta na ko ngam ham ati phanwin dilip gurjit in jong nang ho koine hi wa hilai muna hi na hi ham gang chalin pot do un kei koi ka hi nei hello ham ati phanin gangster hon boarding ati win mol tum hin kila atawin na hi le vikas pandit jong ngawleng lungin ahong wa do in gangster ho kom in bol hi un kanau pa a hi ati phanin gangster ho jong ahong chawin dilip gurjit chu ima alo tapo ve vikas pandit in nau pa kom in welcome home my brother ga atin anau pa ang koi ding ati le anau pa hin son de in au pa chu a ho se tai hitia hi ba hin khu na mana hepan lam do sa restaurant song ki chip na na mana sumle pa yang hin thot lowan hin ti otin au pa cho bol cha tan hi le au pa jong kham phiel hi ji in nau pa ti sei chu angai nom ta pun ahong ki sian tai chapang nang phote ka hi ham ne het lo le restaurant sanga thu pi zo ka bol hi tan ne het nom le nei dongin ati phanin dilip gurjit in jong restaurant sanga thu pi zo ipin bol ham chutia restaurant sanga thu pi zo hi le pidia ka le khasim na sum le payang nei hin tha zo lo ham ati phanin vikas pandit jong alung hang che che in anau pa chu imalo thenin pistol doi khum jing tan hi le anau pa jong ahung lo hangin au pa pistol chu asa hla pi in akapai jing tan hi le vikas pandit de panglai te in changkha ki kholu nin apet pe nin athitai lainat nei macha nei lovin upa chawai tin pistol chang jo sin ata sa chu akap tal de jing tai dilip gurjin in upa athana chu gangster hon video na ka win social media na thia thang ta win hi le soita khanin anamun akipa le jing in hi
video chu a viral phanin Mumbai police station alhungtan police hon jong pet penin restaurant chu hin dalu nun Dilip Gurjit le gangster ho chu amanun Numei jo si jong amat tha ta ve police hon jong CCTV video footage ho chu achom khom vin restaurant sunga mat ho chu police station in ahin pui ta ve restaurant jong close abol vin case ke chai ta ka adin silata den ta ve Dilip Gurjit nin aupa tha hi phanin murder case in apan khum vin Thani zo tieng case sei pat din a sei piun Dilip Gurjit chu zila am din a sei pi ta ve Thani zo in case in sei pan ta vin CCTV footage ho chu avevin Vikas Pandit nin anaupa a ho na le Dilip Gurjit in aupa adon bu ni zo si chu avechelun na hi le Dilip Gurjit themo na macha lo phanin case a zo in jela konin hung pot do tai Halini khu chalin Dilip Gurjit in apan lam do sa aupan chawai di in na koi jong le aman restaurant su Genthei tin sum la pai a hin holin restaurant su a hin simphan apadam laya restaurant sunga tong ho jong news in flash a bolin a hin hol panta na hi Dilip Gurjit in na tong lui ho a hin hol chu soita in jong news in amun Thanup na khat a hin nei tai Juphanin aman jong aloi nu fan a bolin Vikas Pandit thidan ho asei pi in restaurant jong naupa Dilip Gurjit in avet kol a hi ta dan asei phanin soita loi nu jong jinei nung hi jong le atha num in soita kom in ipp le ka in nei pu hin dong in katin anup le chi khom nai te gol nu tin a ke hol han tai soita loi nun jong in nei pu ado ale cha le naw ni ka inwang ga pang in lang cha in nei zo tieng hi thei ta pon te ti phanin aman jong loi nu soita khan he sa in restaurant na tong khom din om kin han tai soita khan loi nu tip wangin anu le pan ama phal diham a phal lo diham ti he nai pun aman jong ni tha khat anu le pa koma seile boinu hitia pi hi ti jong mil an that ding ham mi vet se na chan lo ding ham ati pi phat hanin soita in jong henu le hepa na sei hon chu adi so ke ye hinla hi chi restaurants hi thi pi dia ka ne gel hin mi phalo Vikas Pandit ji a kalung gel zo se boy hin tu naw pan ave koltan ima boy punte ti phanin anu le pan jong phalna a hin pi hanin aman jong ki pa thu asein mi to bang te hi jong le restaurant sungan tong din aum kitai aloi nu fan abolin golnu na in nei pu na phal hinam tia do ale aloi nun jong henge golnu ei phalnai a hin naw ka nei zo ti nang ading etai atpa ti phanin soita in jong alo thailo hikin cho golnu tin amani jong restaurants umna lonely street na ki studin akitim hantai Dilip Gurjit in jong na tong lui ho hin hol chu mi tampin anamu vin on khanin an to naw mun hin dal havin aki hol naw mun jon din aki gongam ta ve hiti chen soita le loi nu jong lonely street nin akistu hanin restaurants a aki khen jo wa pat ta mela ki mu tu na thon amaspen ni hi jin amani jong aki hom tho hanin hiti chun aki kwai tu han jing in hi soita khan din emergency ki phatlam nangen hitan restaurants galu na aloi ho to ki mu tu ding jong aza achatan hi jong le aloi nun til khovin restaurants lang chu ahin jon phei han tai amani jong restaurant sung agalu han le masanga na to khompi aloi ho mi tampi jong anum vin soita jong za chate in tan hi le aloi nun soita ni za cha tu ni e iloi gol hongen hin za cha ngaipoi hin ti phanin aloi hongan soita khan cha vevin malai alim to anaba alu phanin kedang asavin akaden jingam tawin hi chuphanin soita khan jong za sa san
aloi ho chu kha khanin chibai abolin aloi zo si chibai awol zo phanin amit hi ki thi na tan hi le aloi hon hin dai uvin soita akipa awalin amit hi long tai hin ti leo ama jong hung nuizin hiti chun ki pa ten khom ta ve chuphanin dilip gurjinin anum sa homin hin lan mi som nga le in mi som thum na nga hung ki sikim vin achung chi vin ki pa thu ase in chu in fresh worker ho min la na hin nei kinin mi som thum aling in amho chung in jong ki pa thu ase ki tai dilip gurjinin apale anu hin ko sim aseyin phat khat la yang mumbai khupi sunga restaurants number 1 ahi jong aseyin mingol pa upa in apalam do sa restaurant sa su sit dia workers ho zo sin anada hla anaw ho jong aseyin na hi le a hello ke na mit li hong long da in ahin tun ki kim sel ta hi jong lew hen kapadam la ya e ne ki thu pi ho atam zon ni hung pi ki jevin ka ki pa le jing in hi tua kin ka dei hi number 1 jong hitapun kapan lam do sa restaurants hi sim tu ma sim hoya mi te ta san thei hi sa ding hi ka tup te pi pen hi tan na ki thu pi naw ka ngai chama ma jing nge tin a holim na cha chai tai na tong lui hol a record na tu pan dilip gurjit chu atil khovin apadam laya aniki thu khomdanu asayin kita annei ta na ito apole lol hin nikiti hi imasanga ahin isungdal hi inchapa hichi khupi sunga restaurants number 1 idal thein lai u hi tin na tong ding hole dilip gurjit komin asayin ahuli machai phanin all workers hole fresh workers hon ge tu na nei win ni khom tuita jong ani khom ta ve alang khana soita in dilip gurjit ki mu piding anom le jengin panmun aki hop ka uvin ni khat hi soita jong achin dilip gurjit chu ki mu pi tai dilip gurjit hin soita hin khut sim hi ana het mang phil phel a hin amin wang ana het lo hi tai amas penin almera family album chu alado in family photo akila anaw lo si chu vet sa tan hi le dilip gurjin in ahin hetan ama ni jong aji koi tu hanin akap jing hon tai chuphan dilip gurjin in heu ipitidana chubanga mi mel hoi nu chu tuan hi ti jing hitam tia ado aphanin soita khan jong amit hli ahung long da in dilip gurjit komin ahin khot sim chu asai pi tai ven boy ya pa be nung in na upa vikas pandit nin restaurants ahin vekolta na hile somlo ka in kilit sanan ahong dim in sumle pa yu si ama nup sa nabog in ahin mangin restaurant sungan tong hojong halo koy ma apilo phanin andal hagam ta ve ahin kinwang restaurants dal halovin nupa kan umpi na hile phat chom khat zo in khupi sunga youngster ho ta hong ki wop in black business bolna ahin mangun keijong kada sasan drugs tha in ei pan sa ji ta ve nikhat hin upak chan ka vet le ka vet jolu phanin a komin ka chin kalung gyal ngai tu ho ka seitan hi le ei hin pho in keijong ki phat lam phanin imacha ka sei ji ta pui chutia drugs ki pi tu namun a hi phanin keijong kamung zo ta pun zamdo ding ka hin ngai tu tai ahin na upan kalunggel a het jiin zamdo theilowin ko umin hiti chun ama bol chu ei bol sa ji tai kin upa melin kamun aman wang lungsit melin ei hin mukhatan nikhat ke ni bo kompet honin ei kovin ei hel tai kin wang ei hel na chu ka san pi lo phanin kachungin khansin a bolin kamit kamayin acid ei the khum in mancha theilo ka hi phanin restaurants a kunin ei hin no do in thiding bo ka nga lai te in nupa mi nin ei mohonin mihim ka hi jin ngailu na ei nei honin nupatien ni zalin tun mi tabang hita hi zongleng hin khotha chu ka hin nei kinin
nu patien ni Jong chanei lo hi hanje in achanu din ei sin han tai tin soita khanin hin khu Thusim chu anaupa asu pipa Dilip Gurjit comment sei ta na hi Dilip Gurjit Jong ki tim zo lovin ahung kinu do in avelin soita cha koin heo na so pipa ke kom hitan tu apat ke komanu umding na jang ka to sa loading ni tai tin naw sen kan akaptan hi le soita khan Jong amit hli tangmon alongin aloi nu in avet han le avet dong pha nin ama Jong ahongin ani ni honin ahung hlem lung mong tai restaurants banga ki ta loi ho to alim chu avezin mi hello in gu thim in amit hli ki thi aji tai Dilip Gurjit Jong ama nui ta adin na tong lui hol a record ana tu pa chu apan sa in hiti chun na to chu ahung ki pan tawin a hi alang khana soita loi nu Jong soita zalin awat apa ipi umam tibo vesuidin apan sa tai soita wang mi to ba lo pha nin na tong lo in tan hi Jong le aman Jong azo chanin aloi nu ki tho pga hiti chun masang lai bangin kilung tu tin na hing tong khom win restaurants mangsa chu kopi sungin avelin ahin tung do ki tawe gamsung ami pi aza phazo sen kadang asawin Dilip Gurjit chungin ki pha thu asai tawe restaurant sungan tong ho phot thoja le Dilip Gurjit ki ta in amangsa restaurants chu kopi sungin avelin mi pi te mi mu adin ta san na chu hong chang ki tawin a hi hiti chun kilung tu ten alin nia lovin ha san nei za Jong le hin thu khom win restaurants chu in sim phatawin a hi hin la wangsit ta in soita khan Jong gan hing hon apen na gu chu ata chunga ana thien lo lai in all in ahung pong da in sumlepai izat asu lu na doctor them izat avet sa wangin dam do zo tapon leisi na angai changda hlan anachi masatai hlan na thupi te namang uvin Dilip Gurjit Jong ahin kho hin hu do nu patien ni chung in mi hlongin ki pa thu asayin soita khan hin kho Thusim dan ho mi pi za adin asayin aza phazo si akap lo lovin gam tawe hiti chun Dilip Gurjit Jong soita hin kho Thusim asai sai torhanin Thusim Jong akichai tai tuni kho adia Thusim iseu chu hichan hin akichai kit tai Thusim lunglu ta apan apat achai na chan ne hin ngai hla pi jin na chung che uvin ki pa thu ka hin sei ki ne aban ananga ki taw hite